ever wished you could rewind and pick up all the pieces of a life you left behind? Have you ever lived on borrowed time, knowing your mistakes are chasing you down from behind? But don't hold me, أخينا Pradana Rizky Pratama bin Zainuddin أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Saya nikahkan Anda Pradana Rizky Pratama dengan adik kandung saya Mai Dwi Rohmawati dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mai Dwi Rohmawati binti Rawat dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai. Sah? But the feelings that you had for me will one day be erased, and you will learn to move on, like footprints in the snow lost when the winter's gone. But don't hold me, 'cause I am falling back down, and I wouldn't wanna see you hit the ground. Little darling, Selamat menempuh hidup baru untuk Mbak Mai Dwi Rahmawati yang sangat cerewet tapi pendiam, dan Mas Rizky semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan diberkati momongan yang soleh soleha yang banyak ya Mas. Request 6 of me, 'cause if you keep me you will lose it all. So darling, darling, please